Mzweli Malema utheni uthi umfana lemo utshwala bukhangiswe lapha na ke ngabantu asebeshayekile lokuthiwa zibotho asebebothokile babothozwa ibona lapha na kotshwala uthi akungakhangiswa ngabantu abahle abahlele ebhishi ukhulume lapha na ke njengoba emvakashile endaweni ke yase Nigeria wena uthini nombolo yodumo uyayazi hayi msakazi hayi uMalema ubuya phupha eminjila ngakubale ayikho lento ayisho yiphi inkampani engavuma uku-advertiselwa isibotho baba msakazi wami amshwayeba lo magwaza edavoti msakazi wami ibona abathi sinamalungelo akuvumelekile siyifuna nje lonto lethu advertise ngathi umuntu akayishuthe yena hayi thini cha uqinisile nkosami lento ayishoyo ungathatha wena iproduct yakho ofuna ukuthi ikwenzele imali uzofaka isibotho somuntu odakutshwala ayikho leyo nto zona-ke zizoqoqwa phi lezo zibotho yiphi inkampani ezokuhamba iqoqa izibotho le mathaveni advertise ngazo utshwala ama-companies nje asebenzisa bona vele osaziwayo ukuze iproduct ihambe kahle asho ushayele Malema khona ngendlela abeka ngayo ayikho lento ayishoyo uqinisile nkosami lento ayishoyo kahle kahle ngendlela ekuphuzwa ngayo utshwala mhlawumbe ningani nale nentsha engakimi mazekhangizwe ngezibotho impela nase behlephukile nje nase behlephuka impela kube yibona abavela la kuma-advert awuqinisekile nentsha ngehlika ngeke ibe ningi kakhulu nje ephuza kangaka siyifuna nje lonto lethu advertise ngathi Inanda 88.4 FM